الكوتيزاسيون تاع لوفي فون تاع لوبيراسيون اللي دارها الماكس الثقافي الجزائري باش يعاونوك، ربي ان شاء الله يبارك لك فيهم ويعطيك الصحة والجهد باش تكملي المهمة تاع المرحوم، المهمة تاعك، وربي يقدرك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا الله فيك بركة ان شاء الله. ممكن كلمة للجالية إذا حبيتي؟ والله اي كلام نقولوا ولا ما يقدرش يعطي فيهم حقهم، يعني صراحه كل خير ان شاء الله، وكلمه شكر يعني كلمه قليله عليهم. ان شاء الله ربي في ميزان حسناتهم جميع الناس اللي عاونتني يعني من قريب ولا من بعيد كما قلت، سواء بدراهم ولا بكود فيل ولا بكلمه طيبه، ربي ان شاء الله يأجرهم عليهم ان شاء الله ويتقل ميزان حسناتهم. هذا اللي نقدر نقولها لهم كاع الجاليه، سواء الجزائريه مغربيه ولا تونسيه ولا حتى من الجاليات الاخرين اللي عاونوني. ما نحتكرش يعني غير الجاليه الجزائريه، الواحد كلمه حق يقولها يعني سوليداريتي كبيره من كاع لا كوميونيتي. شكرا لهم، بارك الله. السلام عليكم. Comme vous venez de voir, on vient de remettre le chèque à Madame Samia, Armalet المرحوم Ziad Bouzid, pour lequel le CCA avait organisé une levée de fonds. On avait déjà passé des vidéos décrivant la tragédie qu'a vécue cette famille. Donc aujourd'hui, le 11 janvier 2014, on a clôturé l'opération d'aide à la famille Ziad Bouzid. Je vous donne ici les détails de cette opération. Grâce à votre générosité, on a pu récolter au total 8720. On a reçu 6570 à travers PayPal et 2150 à travers les chèques et l'argent. Je tiens au nom de cette famille et au nom du CCA à remercier les membres de notre communauté qui ont fait preuve de solidarité et de générosité pour venir en aide à cette famille qui a vécu un événement tragique. Aussi, même si l'opération est clôturée, je voudrais vous informer que le CCA reste toujours disponible. Si il y en a parmi vous qui veulent aider, continuer à aider cette famille, parce que les besoins futurs sont toujours là. C'est une famille avec une maman et des enfants et qui n'ont pas de revenus. Donc si vous voulez faire des dons ou apporter une aide sous quelque forme que ce soit, le CCA est prêt à transmettre cette aide à la famille Ziad Bouzid.